što se tiče latinskog jezika, sjećam se da je moja pokojna majka govorila: čim čuješ da doktori kraj bolesnika govore među sobom latinski, znaj da će skuplje naplatiti vizitu. I ja sam, pravo da vam kažem, to donekle i iskusio. Bio sam ozbiljno bolestan i moji su se neobično zabrinuli. Naš kućni lekar prepisivao mi je neke praškove, pilule i slane vode. Oblagali su me mokrim zavojima i vršili su na meni neke odvratne operacije. I sve i sva činili, ali se bolest sve nagore razvijala. Najzad došao je i dan krize. I lekar tog jutra reče: ako se mali danas oznoji, svaka je opasnost prošla. Toga radi on prepisa i nove lekove. Ali se ja uprkos tih lekova nikako nisam znojio. I na licima se mojih roditelja od časa do časa ispisivala sve veća zabrinutost. Najzad se odluče da sazovu konziliju. Ali da bi konziliju mu dali što veći značaj i stekli pravo i na naplatu pojačane takse, oni progovoriše među sobom i latinski: volete ire colege ad bibendum pive, ego prefero ante vesper bibere aquam slivovenzem. Da. Cum cucurbitis egris ex aqua. Sve su to govorili tajanstveno i poverljivo, tako da je pravilo utisak kao da se razgovor odnosi na moju bolest. A kad onaj treći pomenu cucurbitis egris ex aqua, oni odobravajući klimnuše glavom, kao da su toga časa donijeli odluku po kojoj ja treba da se oznojim. Ali i uprkos te njihove odluke i uprkos svima praškovima koje sam jednako gutao, ja se nikako nisam znojio. Najzad pokojna majka, strepeći pred opasnošću pred kojom sam bio, pozva neku tetka Nastu, ženu Steve Sapundžije, da mi gasi ugljevlje. Tetka Nasta dođe, sede kraj moje postelje, doneše ju jedan zemljani sud pun vode i ona poče bajati i šaputati: trčak na trčak, protrčak optrčak, protrč groznice kraj glogove kućice, puj. Nisam je dalje ni slušao. Osjetio sam samo da mi je ovlažila šakom čelo, slepočnice i obraze, a zatim me prekrstila i pokrila preko glave. Tako pod pokrivačima od duga vremena i dosade pokušah da ponovim u sebi reči tetka Nastine, ali od svih ostade mi u pameti samo reč na trčak. I ta se reč strahovito okomi na mene. Pokušavao sam da je se otresem, pokušavao sam da mislim što drugo, da govorim razne stihove, čak i da čitam Oče naš, pa da brojim do 500, ali sve to nije pomagalo. Reč na trčak mi je lebdela na usnama i jednako sam je šaputao. Prevrtao sam se, šmurio, smejao sam se bez ikakva razloga, ne bi li samo odagnao od sebe napast. Ali se ona kao konjska muva navrzla na mene i nisam mogao da je se odbranim. Da bi se stvar još više komplicirala, meni pade na pamet najluđa misao na svetu. Kako li bi se ta reč menjala po drugoj deklinaciji? A kad me i to već osvoji, ja zapadoh u jedan nadčovečanski napor, s obzirom i na to što ja drugu deklinaciju nikad nisam znao. I ja počeh pod pokrivačem da šapućem. Nominativ: na trčkus. Genitiv: na trčkusi. Dativ: na trčkuso. I u tome očajnome naporu spopada me težak znoj. Majka diže pokrivač sa mene i sinju joj lice srećom. Sutradan, pošto je bilo utvrđeno da je kriza već prošla, svi smo bili zadovoljni. Doktor je verovao da su to praškovi koji su doneli uspeh, a tetka Nasta je verovala da je to njeno gašenje ugljevlja. Ja sam jedini znao da sam se oznojio od druge deklinacije i to je ujedno bila i jedina prilika kojom sam ja korisno primenio svoje znanje latinskog jezika. Napisao sam svega 2 pesme u životu i sa obema toliko stradao da sam se zarekao čak i da ne čitam više stihove, a kamoli da ih još i pišem. Moja prva pesma bila je uvreda jedne žene, a moja posljednja pesma uvreda jednog kralja. A kad se uzme u obzir da su kraljevi i žene najosjetljivija i najosvetljivija stvorenja, možete već misliti kako sam prošao. Pisanje pesama se javlja kao kolektivna bolest čitavih razreda gimnazijskih, koji se na prvom mjestu inspirišu onim stihovima koje su njihovi prethodnici napisali na zidovima skrivenijih odeljenja. O, kolika i kolika zbirka nežnih lirskih pesama, izdanih docnije u životu. Ima svoj zametak u toj dalekoj, u toj prvoj inspiraciji. Zar recimo ovaj stih kojega se tako dobro sećam ne ukazuje jasno i precizno kako na poetski pravac, tako i na sredinu koja je mladoga poetu, moga tada njega druga inspirisala. Vole mi sutlijaš i kiselo mleko, a vole mi kiso kupu sa slaninom. Vole mi rezance, a i pitu s mesom, ali najviše volem đuveč s goveđinom.
Na unutrašnjoj strani korica jedne latinske gramatike, koja je po svoj prilici pripadala nekome popovskom sinu sa sela, sjećam se da sam pročitao ovakav stih. Gospode nebeski, koji vladaš svetom, milošću okrepi celu našu naciju i pomozi meni u nevolji teškoj da naučim treću konjugaciju. Tako isto sjećam se moje drugarice, sviračeve ćerke, koja je pred kraj školske godine često pevala. Opa, cupa, kolo igra, momak do devojke, opa, cupa, ispit ide, a ja imam dvojke. Oni koji su ponavljali razred, obično su pevali guslarskim desetercem. Ne znam da li zato što se možda njime bolje izražava nacionalni bol. Tako je, na primjer, onaj Živko, inače Užičanin, saznavši da mora da ponavlja treći razred, ovako zacvileo. Lele mene od sad pa do veka, gde pogibo za Boga miloga, niti u boju, niti na Megdanu, niti od puske, niti ljuta noza, već od ruke profesora Luke, ta prokleta latinska jezika. I ja sam svoju prvu pesmu napisao desetercem. Ne znam samo da li sam je zato napisao desetercem što sam ponavljao razred, ili sam ponavljao razred zato što sam napisao tu prvu pesmu o mladoj apotekarevoj ženi. Poranila gospođa Anica u nedjelju prije jarka sunca. Na kući je prozor otvorila, na prozor se mlada isturila. Glavom šeta i levo i desno, očekuje Paju sekretara, jer će tuda u načelstvo proći. Pesma je doprla do gospođe Anice preno što sam ja islutio i načinila čitav lom u dotle mirnoj apotekarevoj kući. Gospođa je vriskala i valjala se po podu. Čupala je kose, prevrnula divan, razbila lampu, gađala cipelom kućnog momka, ujela apotekarskog pomoćnika i najzad, da bi se otrovala, ispila čitav sifon sode. Apotekar je morao da se zakune pred ikonom svetog arhanđela Mihajla svoje kućne slave da će me kao mačku isprebijati. Kad je apotekar iscrpeo sve moguće načine da otkupi svoju zakletvu, kada je već počeo bio da postavlja i zasede, da se krije u razne kapije, da se iznenadno pojavljuje po ulicama koje nikako ne vode njegovoj kući, i kada je najzad uvideo da ja svaku njegovu poteru vešto izbegavam, da mu svaku zasedu pažljivo obilazim, rešio se on na druge i drugčije korake. Optužio me je direktoru gimnazije. Izveli su me pred čitavo profesorsko veće kao da sam u najmanju ruku spalio Aleksandrijsku biblioteku. Svi ozbiljni, natmureni i brižno oborili glave. Tako da sam ja dobio utisak kao da će me osuditi da budem živ spaljen na lomači. I već sam video masu sveta kako se okupila oko lomače. Video sam moje 3 tetke kako leže onesvešene na zemlji. Video sam Marisu poštarevu ćerku kako gorko plače. I video sam apotekara kako časti narod sirupom za pokoj duše moje. Osuda nije bila tako stroga. Glasila je 3 dana zatvora. Tako me je prva pesma oterala u aps. A to će me isto postići i sa posljednjom pesmom. Punih 7 godina ja sam se, mada me je to grdnih muka stalo, uzdržavao da pišem pesme. Pa ipak sam jednog dana podlegao onome nagonu po kome se čovjek rado vraća svome prvom grehu. Moja druga i posljednja pesma je glasila: u Srbiji prilike su take, slave babe, preziru junake. Zato i vi ne mučte se džabe, srpska deco, postanite babe. Kada sam ovu drugu, odnosno posljednju pesmu napisao, ponovilo se gotovo isto što je bilo i kod prve. Nije me do duše jurio nikakav apotekar, ali su me jurili žandarmi. Nisu me izveli pred direktora gimnazije, ali su me izveli pred predsjednika prvostepenog suda. Jeste li vi pisac ove pesme? Pitao je predsjednik, onako isto kao i direktor. Jesam, ali molim vas, to je jedna šaljiva pesma, nema smisla shvatiti je tako ozbiljno. To je tačno, ali vidite, krivični zakon i šaljive stvari shvata ozbiljno. Pa onda ta pesma i ne odgovara potrebnim uslovima za jednu pesmu. Ali ona potpuno odgovara uslovima koje traži krivični zakon za optužbu. Pošto me je na taj način predsjednik upoznao sa svima dobrim stranama krivičnog zakona, izjavio mi je da me taj isti krivični zakon kažnjava sa 2 godine tamnice za uvredu veličanstva.
Kad sam dospeo u Požarevački kazneni zavod, među prvima u mome novome društvu prišao mi je jedan vašarski kesaroš. Mignu okom na mene kao da bih htio da kaže: joj, Lolo, jedna, poznajemo se mi sa Aranđelovačkog vašara, a? I pruži mi prijateljski ruku. Dobro došao, Novajlija. Bolje te našao, prijatelju. A uhvatiše, braća, a? Uhvatiše. Uhvatiše. A ti drugi put pazi kad zavlačiš ruku u tuđ džep. Ono i mene su uhvatili, ne kažem. Ali ja sam hteo da odsečem kesu. To je malo teži posao. Ama nisam ja za to osuđen. Nego zašto? Napisao sam jednu pesmu. Pesmu? Pesmu. A koliko su te sudili? 2 godine. Šta? 2 godine? A mene za krađu godinu dana. A zar nisi imao olakšavne okolnosti? Imao sam. Koje? Dobro vladanje. Dobro vladanje. To je, brate, otežavna okolnost. Kod nas, ako si dobrog vladanja, to ti je sigurno da ćeš stradati. A ako si sumnjivog vladanja, Možeš još nekako i da se izvučeš. Zauzme se za tebe i advokat, i sreski načelnik, i predsjednik sreske partijske organizacije, pa prođeš. A to jest? A kad izađeš odavde, hoćeš ti opet da pišeš pesme? Nikad više. Pa da bome, nikakve hasne nemaš, a ležiš badava robiju. Nego ako hoćeš da me poslušaš kad se pustiš odavde, da otpočnemo zajedno posao. Kakav posao? Pa da sečemo kese po vašarima. Ajde, nije to posao za mene. Nego šta je? Pa ja sam svršio univerzitet. Univerzitet? Univerzitet. Ovaj univerzitet ovde što ga sad svršavaš, ako ti doneseš toga do života. A onaj što si ga ti svršio, obesi mačku oreb, šta može on da ti donese? Kako pa mogu da postanem veliki činovnik? A utoliko preizvežbaj se da sečeš kese. Mogu biti i ministar. Možeš ne kažem. Ama i to ti ne vredi ako se ne naučiš da sečeš kese. Misliš ti, tako se to prolazi kroz život, sa univerzitetom i sa pesmama. Ajde, ti piši pesme, a ja ću da kradem. Pa ćemo se sresti kroz jedno 20 godina. Ja, ako ne doguram da budem narodni poslanik, sigurno ću da budem predsjednik upravnog ili nadzornog odbora kakve banke. Ti ćeš sad proći kraj mene izlizanih pantalona i izlizane pameti. Skinut ćeš mi duboko kapu, izjavit ćeš mi svoje poštovanje i ponudit ćeš se da mi za 50 dinara napišeš čestitku u stihovima za moj rođendan. Javit će se verovatno dotle i 1 ili 2 knjige tvojih pesma, sa tvojim potpisom i tako to. Ali će se javiti dotle i 100.000 akcija sa mojim potpisom. Tvojim će knjigama svaki dan padati cena, a mojim akcijama rasti. Tvoju će knjigu ceniti 2, 3 takvih kao što si i ti. A moje će akcije imati cenu i na samoj berzi. Tebi će se smejati kad prođeš kroz čaršiju, a o meni će se s poštovanjem govoriti. Je li tako? Čoveku 2 put u životu uzimaju meru dužine i širine tela. Jedan put kad stupa u vojsku, a drugi put kad umre. Sad što ga mere kad umre, to i razumem. Ima to i svoje praktične primjene. Ali zašto ga mere kad treba da stupi u vojsku, to ne razumem. Vele, zato što se u vojsku ne primaju ljudi uzani grudi. A ja ni kod jedne profesije nisam sreo toliko uzanih grudi kao u vojsci. Pošto vas komisija pregleda i oglasi za sposobna, ošišaju vas i obuku vam uniformu i od toga časa postajete jednoobrazan. Jednoobraznost u vojsci sastoji se u ovome: biti ošišan do glave, biti obučen u uniformu i ne misliti ništa. Naročito to, ne misliti ništa. Kad si obukao uniformu i prestao da misliš, ti si onda vojnik. I stavljaju te u front gde te prvo uče ravnanju. Čim su te naučili da ideš u korak, počnu te učiti da treskaš nogom o zemlju. To je treskanje nogom o zemlju tako važna stvar, da onaj vodnik čiji vod tako treska da pršti kaldrema po cokulama, dobija naročite pohvale. Vrlo mudro objašnjenje u tom smislu davao nam je i naš kaplar Ljuba. Vojnik, dakle, nije zato tu da misli.
Šta bi onda radeo gospodin major kad bi svi mi mislili? Imaš da slušaš, bre, a ne da misliš. Vojnik je sastavljen iz teoriju i praksu. Puška je glavna stvar. Ti mu dođeš ka neki pribor uz pušku. Ti možeš, na primjer, budeš i prlja, a puška mora da bude čista. Kad bi slobodno možda se okrnji nos, uvo, prs, ali na puške ne sme da bude pokvaren ni jedan šlap. Ti može i da se izgubiš, možeš čak i da pogineš ako ti to čini zadovoljstvo. Jednom reči možeš ne biti na broju, ali puška mora biti na broju. Kad se ti, na primjer, pokvariš, dobiješ recimo vrućicu, jel uganeš nogu, jel ti se vežu creva, jel ti se odvoji bubreg od rtenjača, oni te pošalju u ambulantu. Tamo ti dadu nekoliko grama kinina, zuje ti po nekoliko dana uši, a se opet vrneš u front. A kad se puška pokvari, obrazuje se komisija, pregledavao je sa svih strana, proučava se stvar, piše se referat, pažljivo se pakuje i šalje na opravku, pa se tek onda zdrava zdravcata vraća u front. Tebe, jel da uzmu iz kuće u vojsku i ne daju tvojim roditeljima nikakav levers na tebe. A posle 2 godine, jel te vrnu, jel ne vrnu, pa nikem ništa. Dok pušku, ja morao da uzmu na levers i u levers da naznače da su primili u ispravno stanje, pa tako i da vrate. Jeste, u ratu, jel, u ratu se nikad ne zna ko će pogine ako neće. Često puta baš ona pogine koji misli da neće pogine, a ne pogine ona ko misli da će pogine. Dobome, da bi za održanje reda i discipline mnogo bolje bilo kad bi se unapred znalo ko će pogine. Toliko i toliko njih treba da pogine, kaže meni komandir, a ja lepo odredim. Ti i ti. I ti tamo nemoj se mrdaš u stroj, ti će meni pogineš, razumeš? I rashodujem te i ti lepo pogineš, pa čista stvar, i uredni spiskovi, pa čovjeku čisto milo da radi. Stoga možda meni i izgleda ona komisija koja vrši pregled regruta vrlo slična onoj komisiji na klanici koja odabire ono što je za klanje, a odbacuje ono što nije. Jer odista, regrutna komisija ima jednu čudnu logiku. Ono što nije sposobno za život, ona proglašava da nije sposobno ni za smrt. A ono što je sposobno za život, ona proglašava da je sposobno i za smrt. U brak sam upao tek što sam se oslobodio vojske, tako da nisam ni osjetio ono zadovoljstvo koje osuđenik ima kad se začepa slobode. Iz škole u vojsku, iz vojske u tamnicu, a iz tamnice u brak. Izgleda kao da bi to i imalo biti red stvari u životu. U školi pribiraš potrebno znanje za život, a u vojsci i tamnici vežbaš se za brak. U vojsci, na primjer, sem bezuslovne poslušnosti, učiš još da ideš u korak, što je neobično važno i za brak. Pa onda učiš da se na komandu okrećeš levo i desno, što također ima svoje primjene u braku. Pa se učiš da čuvaš stražu, što može vrlo često da ti zatreba u braku. Učiš se još da budeš hrabar prema neprijatelju, što ti ipak ne smeta da mu okreneš leđa kad to ustreba, što također biva i u braku. I učiš se najzad šta je to čarkanje, šta sukob, prepad, šta otvorena borba, šta iznenađenje, šta brza odbrana, bočni napad, uzbuna i šta noćna služba. A sve su to pojave tako česte i u braku. Između tamnice i braka ima jedno upoređenje koje bi moglo donekle, samo donekle, da se primeni. To je ono po kome je brak robija, i to prvih 5 godina robovanja u teškom okovu, drugih 5 godina u lakom okovu, trećih 5 godina robije bez okova, dok četvrtih 5 godina osuđenik postaje slobodnjak koji se inače slobodno kreće, a samo uveče dolazi u tamnicu na noćivanje. Ja lično nikad se nisam bavio mislima o reformi braka. Ubeđen da je on već odavno i reformisan i deformisan. Uostalom, teškoća reforme braka leži i u tome što niko ni do danas nije načisto s tim šta je to brak. Ali ajde, obratimo se nekim profesijama da nam kažu svoje mišljenje o braku. Šta, na primjer, kaže trgovac? Brak je ortačko preduzeće koje može uspevati samo onda kada ga ne potkradaju mlađi. Vojnik. Brak je osvojena varoš koja nikad nije dovoljno obezbeđena od upada neprijatelja. Sudija. Brak je privremeno poravnanje dveju parničnih strana. Apotekar.
Brak je pilula spravljena po jednom zastarelom receptu. Uvaljana u šećer da bi se lakše mogla progutati. Pa ipak često zasedne u grlu. Knjižar. Brak je knjiga koja se rado čita u prvome izdanju, ređe u drugome. A kad zastari i postane klasična, onda gubi svaku vrednost. Eto, samo nekoliko mišljenja, pa koliko raznolikih pogleda i koliko malo odgovaraju na postavljeno pitanje šta je to brak. Vele da je ipak najbolje obratiti se iskustvu, da je ono jedino kadro dati odgovor najbliži istini. Otišao sam dakle jednoga dana iskustvu i upitao ga: molim vas lepo, šta je to brak? Brak, da bi bio ono što se želi, treba, dakle, da ima troje. Znam, molim vas, muž, žena i kućni prijatelj. Ne prekidaj me. Brak čini ljubav, poverenje i strpljenje. Jesi li, dakle, imao ljubavi? Imao sam je prema svim ženama. To je više no što treba. A poverenje? Kod moje žene jedino nisam uspeo nikad da ga stečem. U ostalom, ljubav i poverenje i jesu nešto sporednije stvari. Više, kako bih rekao, dekor braka. Glavno je strpljenje. I pa to sam imao. Pa eto ti odgovora. Brak je strpljenje. Ja sam strpljenja odista imao. Ali moram ovdje učiniti priznanje da su me tome strpljenju naučili moji kritičari. Naime, mene su kritičari uvek tako ženski grdili, da sam u brak stupio sa već utvrđenom navikom da podnosim grdi. Na taj način i doživeo sam da gotovo jednovremeno proslavljam jubilej rada na literaturi i na braku. Samo ne i sa istim rezultatima. Ja svoju autobiografiju završavam ženidbom nalazeći da posle ženidbe čovjek i nema biografije. Jel te da vam izgleda kao da nešto nedostaje, a? Kao da nije pravi kraj? Ispričat ću vam zato još i ovu posljednju glavu. Uostalom, ja sam se nekako već izmirio s onim što treba u posljednjoj glavi jedne biografije ispričati. A to su zadnji časovi. Samo kada se bude čulo da sam umro, vi ćete vidjeti. Svet mi to neće verovati. Ja sam toliko puta terao šegu sa ovim svetom, da će verovatno i tom prilikom mnogi misliti da je to samo neka moja nova šala. Pa da bi se kod publike odagnao i posljednji trag sumnje. Mogao bi tom prilikom da dođe k meni i kod novinara, da me intervjuiše. Taj bi intervju ovako otprilike izgledao. Novinar: poslao sam od direktora Svetlosti i molim vas da budete dobri, reći mi koju reč o vašoj smrti. Ja ćutim, ne bi li se novinar na taj način bar uverio da sam odista mrtav. Novinar: mislio sam da mogu računati na vašu predusretljivost. Ja: hajzad i mrtav prolajem. Sasvim, kao što sam i ja računao na novinarsku nasrtljivost koja ni mrtvom čoveku ne da mira. Dakle, šta ste radi, gospodine? Napolju se govori da ste vi umrli. Računajte s tim kao s jednim faktom koji vam može poslužiti kao polazna tačka za intervju. Smijem li vas zamoliti da mi kažete vaše mišljenje o smrti? Sve dok nisam umro, imao sam sasvim drugo mišljenje o smrti. Otprilike onako kao što ljudi sve dok se ne ožene imaju drugčije mišljenje o braku. Rado bih hteo znati koje su bile vaše posljednje reči. Kakve posljednje reči? Pa znate, red je kad čovjek umre da kaže neku posljednju reč koja se posle zgodno da upotrebiti u biografiji. Sećam. Da. Ja sam pred smrt pitao ženu pošto su dinje na pijaci. Ali za Boga, to se tek ne može zabeležiti kao posljednja reč jednog književnika. Vi znate dobro da je, na primjer, Byron rekao: ajde da se spava. Gable, spustite zavesu, komedija je svršena. A tako jeste li i vi tako što usisnuli umirući? Nisam.
A ne verujem ni ti čestiti ljudi koje ste vi citirali da su što slični. Ja tropa. A napravio lice kao da je u Vajncu na 17 izvukao 10. U novinama međutim posle pitao da su mu posljednje reči bile ja okončavam. Pa šta ću onda zabeležiti kao vaše posljednje reči?